ke Ursa, penelitian Ursa lah. Jangan dilewat ya, sekalian grinding ya berjalan. Hoi, hoi. Wah, PR banget, jadi banyak banget musuhnya ya. Salah. Kita kesini aja guys. Masa gak gue die? Gila dikasih hyper art gua. Tadi dulu nih kalau komen ya segini doang anjing. They gonna die bro. They gonna die. Lumayan sekali ini 1000 ya. Bisa 900 ya. Kita balik sini. Di sini udah ini lagi, udah hancur lagi. Jangan-jangan. Kena lagi. Tahan dong. Siapapun itulah, ayo pukul lah. Tuh gak kena mula nih. Gak kena mulu dah. Apa sih? Tangkis lah. Ini dikasih hyper art 2000 lu bro. Gak gonna die loh. Apaan sih, gak kena gitu dah. Naik level bro.
Terus langsung kita ke profesor aja kan. Oke. Knucklehead. The visitor are on the elevator after winding. Oh, cuman di atas yang nggak ada ini ya. Soalnya anginnya di atas. Masuk akal juga loh. Di sini ada tempat istirahat guys, guys. Wah, ini bisa buat ini sih. Gitu maksud gua. Ini bininya ya. Dan gasep mulu guys. Mana sih Ursa? Dokter. Droplet. Doctor. Kenapa tuh? Gue curiga dia malah jahat tau. Terus dicairin kasih Buma ya. Anjir, pakai radioaktif gila. Makin nuklir. Poster with dragon water. Hah? Insert. Interesting. Time space bomb. Terus? One is for blasting open the entrance Nifora ravine. Blast it from the block of ice and entrance and press the switch. Hah? You must each enter a separate tunnel. Koru, when you all get there. Berarti kita udah ke kota itu gak sih guys? Belum, itu save dulu lah. Bentar aja ya di aduh. Ini tes lagi cok.
Nivora Borneo anjing. Dulu set dulu guys. Benar. 3 second. Aduh, ini antara dua nih guys. Atas sama bawah. Oh benar. Nih for Raven is cold. Oke, dikasih kita. Tarnivora Raven di mana guys? Ntar kita cek dulu nih. Oh shit, kita masuk nih. Ntar kita nge-save di depan nih for Raven aja ya. Oh man. Gue baru mau bilang gue males lawan Queen Bee anjir. Ketemunya Queen Bee 2 biji lagi. Gak bisa ketahan loh, gila. Gak bisa ketahan pak. Tahan dong bang. Mati satu. Haha, gitu cara mengalahkannya. Lah, gue masuk Nivora Rafinnya gimana? Korea.
Mold spray, cok. Ntar dulu. Oh, 1700 doang udah bisa ngalahin dia kok. Lumayan 1000 lagi. Medicine gue banyak nih, gue liat-liat. Medicine. Cir, muter dulu tai. Muter dulu ya, gue liat-liat. Aduh, aduh, melt spray lagi. What the fuck? %10 lagi turunnya. Aduh, dia pakai divide. Belah lagi lah kalau bisa. Back punch. Berlebihan sih lo. Gak mati loh. Oh, kalau ada belakang tuh pasti kena ya. Serangan dari belakang jatuhnya. Oh iya, save dulu guys. I can picture the times that we won't get back. Sinilah. Terus kan ceritanya gimana, Pak? Lah,
Oh itu jalannya. Kenapa tih? Ini beneran manual nih kita. Ah, kepisah dong berdua. Lah, si Mamet kemana? Oh, ini dia. Hancur lah nanti. Ayo masuk masuk.